Llapa día munasqa kuyamasi. Noqanchik ñawirispa kasanchik kay devoción matutinata sonqo kusisqa nisqata. Kayta hapawasanchik kichariyta Diospaq qillqasqanta. Maypichus askha k'amiykunasta noqanchik yuyayninchikman churaspaña kanchik. Kunandia cuentay munayki imaynatachus Mario wawqi masinwan phiñanakuspa karqanku. Peruq diyataq paykuna perdonakunarqanku. Chaypitaq paykunaqa qunqaspa karqanku tukuy mana allin ruwakusqankuta. Hinapitaq Mario purisaspa rikurqa wawqi masinta hamusaqta, pero paytaq mana rikuy munarqachu porque yuyayninman watejmanta hamun imaynatachus wawqi masinqa wasancharqa. Paytaq mancharicuspa escaparqa. Chaytataq pay cuenta qokurqa niraq perdonanichu noqa sumaqta kay wawqi masiyta nispa. Hinapitaq kichariytawan Diospaq qillqasqanta tarispa karqa kay libro de Marcos capítulo 11 versículo 26 pi kayta uyarispa kay. Manachus runa masiykichikta perdonawaqchik chayqa nillataq hanaq pachapi kaqqa tataykichispis huchasniykichikta pampachay atinqachu. Mana señorninchik pampachanqachu tukuy huchanchikta sichus noqanchik mana primero wawqi masinchikta perdonasun tukuy huchanta. Chayta mañawanchik kunandia Diosninchik ruwanata. Tal vez qan munasqa kuyamasi perdona niña nispa niyki, pero yuyayniykimantaq hamuspa kasan imaynatachus sufrichisorqa wawqi masiyki. Si qan chayta sientesayki chayqa es que niraq tukuy sonqomanta perdonaykichu runa masiykita. Kay pachapi kawsasaqtinchik ruwana tiyan kayta hinataq señorninchik t'ukuychanqa pampachaspa noqanchik huchanchistapis. Chay k'amiywan kunandia noqanchik lluqsinachik Diospaq bendicionninwan noqanchik llank'anapaq. Bendiciones.